Hello again, ndabasuje cyane mwe mwese munkurikiye, mwe mwese tugiye kubana, nonge nagarutse. Nanone reka nizere yuko rwose umeze neza kuri uyu munsi, muri uku kwezi gushyashya tukiri gutangira ku itariki 2 tuba turi gutangira ukwezi gushyashya. Nizere yuko umeze neza aho uri hose, aho uherereye, ibyo urimo, kandi nkubwire ngo weekend nziza wo dukurikiye. Buri munsi wo kuwa gatandatu aba ari umunsi wo kuruhuka, aba ari umunsi wo kunezerwa. Mwifurije ibiruhuko byiza rero wo uri kuruhuka, mwifurije ibiruhuko byiza wo kurikiye Iwacu Topic, ndetse nawe uri mu kazi sinkwibagiwe, ja abane nawe uri mu bitaro, Imana igukize. Wowe uri gushaka amaronko nawe uhahe uronke kabisa. Reka nkubwire ngo gubwa neza. Niba umurikiye ndagarutse, I'm back. Ngarutse yandi ku muryango wacu, umuryango ufite abakunzi bakeya ariko ufite urukundo rwinshi. Nyamara ukanze subscribe abakunzi bakiyongera nk'uko urwo tubakunda rwiyongera, byaba ari sawa cyane. Niyo mpamvu mwibukije gukanda subscribe kabisa. Niba utarayikoze wibuke ukore kukazogera, maze ubundi twiganirire. Narakubwiye ngo nzajya nkumenyesha amakuru, ngo amakuru yizewe, by'umwihariko ya makuru aba yatangajwe n'ibinyamakuru bizwi ukaba utarayamenya. Niyo mpamvu ngira ngo unyemerere tubane muri iki ngiki. Ngiye tugiye kubana rero nkaba ndi fixe nk'ibisanzwe, tugiye kubana mugezeho amakuru y'uwitwa Lorenzo Musangamfura Christian, umunyamakuru wa RBA. Reka tujye kwitangiro ry'amakuru yacu. Ngira ngo uramutse ukurikira ibintu by'imikino, by'umwihariko ukurikirana Radio Rwanda, ukoresha YouTube mu buryo buziguye kabisa, ngira ngo wabonye amakuru ya Igani Rugaju, amakuru ye na Lorenzo. Twagiye tunababwira bikeya, ariko wabonye yuko Lorenzo utari mu bihe byoroshye, kandi ari umwe mu banyamakuru beza rwose. Nyuma yo gushwana na Igani Rugaju, wabonye amagambo yagiye abwirwa n'abantu batandukanye. Niba ibyo byose warabibonye, nyemerera uyu munsi tubane. Niba utarabibonye rero nkunyuremo mu ncamake n'ibivugwa cyangwa se ibiri kubica amakuru yabiciyeho mu minsi yashize. Yagiye avuga kuri Igani Rugaju ndetse n'uyu Lorenzo Musangamfura bakoranaga mu rubuga rw'imikino kuri RBA mbere yuko Igani Rugaju afungwa. Uyu Lorenzo rero akaba bivugwa yuko yatutse mugenzi we Igani Rugaju amwita ikinyendaro. Nk'abantu mwemboneraho kubabuza gutukana birahanirwa, bigakurikiranwa na RIB rwose. Utazabikinisha wibwira yuko ari icyaha cyoroshye. Rero uyu Lorenzo niko byagenze, kuko yatutse mugenzi we Igani Rugaju rwose, amubwira amagambo atari meza, ariho byaje kuvamo imirwano ikomeye cyane. Gusa reka ibyo tubyirengagize, siyo nkuru y'uyu munsi, ahubwo reka turebe Lorenzo Musangamfura. Uyu munsi tugiye kumuganiraho iki? Ngira ngo murabizi yuko yahawe ibihano na RBA cyangwa se Radio Rwanda yakoragaho, ahanwa ibihano bitoroshye. Ariko reka turebe uyu munsi yabonye ikindi gitangazamakuru, indi radio akorera. Uyu ni Lorenzo Musangamfura, twamenye tumumenya rwose, akora kuri Radio Rwanda, akorana n'abandi mu rugo rw'imikino, ariko yabanje gukoraho ari kumwe n'abandi aza guhanwa. Twagiye tumumva inkuru zitandukanye. Akora urubuga rwo hanze, urubuga rw'imikino, ubwo yatubwiraga yitwa documentaire hanze y'ikibuga bimeze bite. Gusa uyu munsi Lorenzo Musangamfura akaba yerekeje ku yindi radio. Reka ngusomere tubinyuremo gake gake twifashishije ya makuru aba yizewe, aba yamaze gutangazwa n'ibigo byabugenewe, yaba yamaze gutangazwa n'ibigo bibyemerewe, bifite uburenganzira bwose bwuzuye. Reka ngusomere nucikwe utagira ikigucika. Umunyamakuru wa siporo Musangamfura Christian Lorenzo wari umaze igihe mu rwego rw'igihugu cy'itangazamakuru RBA, akaba yaramaze kubaka izina kuri Radio Rwanda, yerekeje kuri SK FM. Ngira ngo abantu mubizi kuri SK FM muzi rwose, aba
abasesenguzi beza, abanyamakuru beza, by'umwihariko abanyamakuru b'urubuga rw'imikino nka Nempo Dushime, mwese mwamenye ku izina mu bicu. Kuri uyu wa gatanu rero, ubwo ni ku munsi w'ejo wabanje ubanziriza uyu nguyu turiho wo ku wa gatandatu, nibwo SK FM yahaye ikaze Musangamfura Lorenzo Christian ibinyujije mu butumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga zayo. Uyu munyamakuru nawe yasangije ubu butumwa abamukurikira, abukurikiza amagambo agira ati: wumve neza aya magambo Lorenzo Musangamfura yakoresheje arimo atanga ubutumwa atubwira yuko yigiye kuri SK FM. Yanditse ati: aho nshaka kwibera umisemo muhitamo nezerewe bitavugwa. Aho nshaka kwibera umisemo muhitamo nezerewe bitavugwa. Ayo ni amagambo rwose yashyizwe ku rubuga rwa X witwa Lorenzo Musangamfura. Uyu nguyu rero ubwo byumvikane yuko yageze aho ashaka kwibera, aho atekanira. Ese twakibaza ikibazo kimwe nyuma y'aya magambo avuze yuko ari ashaka kwibera, nuko uyu musore Lorenzo atarashoboye kuba kuri RBA, niwe waba yumvaga atabashaka nubwo yari akiriyo akaba ari hashaka, cyangwa uyu musore arashaka kwa Sam Karenzi, cyangwa akaba yanashakaga kuguma kuri RBA ariko akaba yabuze uko aguma? Ntango bizi, ibyo nibiziwe. Reka twere no kubitindaho rwose, twikomereze Lorenzo Musangamfura wumvishe yuko yahawe ikaze kuri SK FM. Lorenzo yaramaze iminsi atumvikana kuri Radio Rwanda na Magic FM nyuma yo guhagarikwa amezi 2 n'ubuyobozi bwa RBA kubera kurwana na mugenzi we Rugaju Rigani. Aba bombi barwanye kwa 26 Kamena 2025 ubwo bari muri RBA hafi yawe, gahunda yo kwegereza Radio Rwanda abaturage mu karere ka Karongi. SK FM yari imaze igihe icungira hafi Lorenzo dere ko yamwifuje no muri Mutarama uyu musore agasezera, ariko RBA ikitambika bikaba ngombwa ko akomeza gukora kuri Radio Rwanda na Magic FM yajyaga yumvikanaho. Kuri iyi radio nshya Lorenzo agiye kuhasanga abarimo nyirayo Sam Karenzi, ngira ngo ni izina rikomeye rwose. Sam Karenzi akaba ari nawe nyiri iyi radio ya SK FM, bakoranye igihe gito kuri Fine FM mbere yuko Lorenzo tumwumva kuri RBA. Lorenzo yatangiriye umwuga w'itangazamakuru kuri RC Musanze, aho yaje kuva yerekeza muri Fine FM yakora niyahamara iminsi kuko yahise yerekeza kuri Radio Rwanda nyuma yuko ubuhanga bwe bwari bumaze kuba ndashidikanya. Aha rero niho naho ahava ajya kuri Radio DC mbere yuko ahava agasubira kuri Radio Rwanda ku nshuro ye ya kabiri. Uwo ni Lorenzo Musangamfura, nagira umubwire aya makuru y'ingenzi kuri we uyamenye. Ngayo ngoko rero Ngendi Fix ninge twabanye, ndagushimiye we umurikiye muri kano kanya. Nango nakonya ngo ngende nakubwiye ngo wibuke gukanda subscribe, kuko buriya iyo ukanze subscribe kabisa ubudufashije sinabisha, ubuduteje imbere. Ewana nkusabye kujya ukanda subscribe, ukajya ukugakanda like, ugatanga igitekerezo cyawe rwose, nawe ukurimita nawe ukubuza. Ujya wibuka ukande kuri comment wandike igitekerezo ufite cyose, tuzacyakira. Watunenga, wadushima, ndetse nawe buryo bwose wumva wadufasha tugakomeza kubaka umuryango mugari. Jya wibuka gukanda share, kandi niba ibi biganiro byacu byakunejeje, ciao ciao.